Pemirsa ring sejroning pengupaya Pemkor Denpasar muputang penataan permukiman kumuh Nyansan Raja Kemarkiang. Ngelintangin Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan setempat, sawetara program Sampun Kelimbakang, tur kewentenan kawasan kumuh Kauningin Sampun Sayan Kirang. Rauh mangkin kantun wenten tetiga genah kawasan kumuh inggih punika karya makmur pemecutan kaje miwah kawasan Tepesung. Anceng nyane ring panguntat warsane mangkin kantun sida ketampenin becik. Kadis Perkim Denpasar Igede Cipta Sudewa Mausang Paiketan Dani Pacang Rajak Maut Saha muputang kuentenan kawasan kumuh ring Denpasar. Nanging kawasan kumuh punika kauningin akehan sane dados wenang privat. Nanging melarapan inovasi sane keprakarsayan Dinas Perkim Paiketan Dani Maut Saha antuk laksanayang penataan. Kawasan kumuh ring Denpasar warsane mangkin wenten ring kalih kecamatan inggih punika Denpasar Utara, Pamekas ring karya makmur miwah desa pemecutan kaje. Raris ring Denpasar Selatan ring widangan TPA Suung. Kali widangan inucap dados anceng antuk laksanayang siap selem oleh suang-suang admin ring kali widangan inucap. Asmara Putra Bali Pos.